ukwelapha abantu ngokwesintu, both ngokwesintu nangokomthandazo. Siyabona manje ama-musicians kumbe abalingisi esithi ngama-actor nama-actress bayadideka mani, uthola umuntu we-actor, hawu jikijiki umuntu usuyathwasa manje. Mawubuka wena iyenziwa yini leyo nto leyo? Alright. Asiqale lana khona into engiyithandayo mina ngumelaphi. Iyayithi theme yami, life with balance, physical and spiritual. Lapho umuntu enyameni ngimlaphe kumoya. Njengamanje usukhuluma-ke usufinyelela ukuthi mina ngiyibona kanjani le yabantu abanekhono qala lokucula nalabo futhi aba-actayo. Ake siyibuyise lapha-ke nje sikhulume ngathi thina njengabantu bendle emnyama. Uma ukhuluma ngesizwe sase-Afrika, ukhuluma ngesizwe se-rhythm, abantu ababekhula beshaya iy'gubhu, beshaya iy'gubhu, lento besivusa lento kuthiwa